Zdravo svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas su teme onako malo više za žene, za buduće mame. Tako da muškarci mogu slobodno da preskoče ovaj video. Odlučila sam da iz mog ličnog iskustva ispričam šta je to neophodno za prve dane u bolnici, da li prije porođaja, da li posle porođaja i prve dane kod kuće. A sada ja sam odlučila da ovaj video snimim iz dva dijela, tako da jedan video bude šta je to potrebno za mame, a drugi video da bude šta je to potrebno za bebe. Samim tim to će vam možda biti neka vrsta vodiča kroz neku prvu kupovinu koju budete obavljali. Naravno tu spadaju stvari koje idu u tu torbu za porodilište, tako da u svakom slučaju nadam se da će vam ovo biti od koristi i posebno svim budućim mamama, nekako ko se već porađa ima iskustva koliko toliko, mada neke stvari se i mijenjaju, ali mislim da je ovo ipak onako za neke one mame koje će tek da postanu mame, Pa hajde da krenemo. Ja ću prvo da nabrojim neke stvari koje se tiču konkretno onoga što vam možda oni traže u bolnici, u svakom slučaju to će vama trebati. Ja ću tu sa strane, da ne bih sad vadila, jer mi je malo nezgodno da vadim, da vam pokazujem sve, i nemam sve trenutno kod sebe. Odlučila sam samo da vam ubacujem slike tu sa strane. Čisto da znate otprilike na šta mislim ako neko ne zna šta je šta. Prva stvar bi bila spavačica ili pidžama. Kod nas pretežno traže spavačice i što se mene lično tiče, to je bila definitivno lakša opcija. Imate posebne spavačice za kao trudnice i dojilje. Moja je bila onako neka obična roza jednobojna, a sad umićima ovako sa strane, tako da možete da otkopčate. I meni je stvarno bila praktična, jer meni je posle carskog reza zaista sve smetalo bilo šta da obučem. Ja sam danima hodala u kući u pidžami, jer nekako to mi je bilo najudobnije. Tako da, vjerujte, to je bilo i u porodilištu. Sada, ja sam, na primjer, kupila jednu, što mi je bilo sasvim dovoljno. Vi u porodilištu svakako dobijete jednu njihovu i naravno kasnije sam se presvukla u svoju spavačicu i vi imate tu i pidžame. Ja mislim da vas niko vam neće reći kao što ste vi sad kupili pidžamu, a ne spavačicu. Imate one praktične koje na majicama kao dobiju te dugmiće, pa su i one te neke trudničke ili za dojilje. U svakom slučaju možda vam ipak lakše da je spavačica zbog pregleda i svega ostalog, ali to ja ostavljam vama da odlučite. U svakom slučaju spavačica vam je must have, znači to morate imati. Čisto zbog vas, mislim, za sve te dane. Ja sam bila negdje od subote do utorka u bolnici, naravno da mi je trebalo da se presvučem. Tako da, to je zaista najneophodnije. Sada, sljedeća stvar, ja sam zapisala na papir da ne bi nešto zaboravila. Sljedeća stvar, svakako jeste grudnjak za dojenje. To vam je, mislim, vi realno to ne morate, ali ja mislim da vam je to potrebno, jer meni je prvog dana kad su mi donijeli bebu to zatrebalo. Tako da zaista imate raznih, što nekih posebne marke za to, što bukvalno možete naći kod Kineza neki najobičniji. To su oni babski, ja to tako zovem, meni to nije za dojenje, nego to je babski, klasični, ali bitno je da vam je udoban i da služi svrsi zaista. Tako da, naravno, vi možda sad ne možete znati da li ćete dojiti ili nećete dojiti, ali eto, valjda, nadate se, da hoćete, samim tim treba budete spremni, pa ponesete, kupite jedan komad, na primjer. Mislim da bi to bilo sasvim dovoljno za početak, pa posle toga kupite svakako još. Sljedeća stvar svakako jeste donji veš. To treba da imate. Nama su u bolnici traži da bude isključivo bijeli. Ja sad ne znam da li negdje drugo važi neko drugo pravilo, da li možete bilo kakav, ali nama su tražili izričito bijeli, tako da nije sad to bio neki problem, ali čisto da imate. Zatim, posle toga trebaju vam tuferi. Tuferi za dojenje također.
Ja sam njih koristila tokom cijelog dojenja i mislim, realno bez toga ne možete. Ja vam ubacim tu slike sa strane. Ja sam koristila ove neke iz DM-a jedan period, pa sam onda koristila i neke iz CM-a. Ove iz CM-a su mi bili mnogo bolji nego ovi iz DM-a, ali se vrlo često znalo desiti da jednostavno ne mogu da ih nađem. Nema ih nigdje, ne u jednoj radnji ono kao CM-a, nego ni u jednoj. Tako da onda sam naravno uzimala ove druge, ali te iz CM-a su mi bile malo bolje. Zaista cijena je tu negdje oko, ja mislim bila oko 4 marke, možda 3,90, tako nešto, 30 komada, ja mislim da je bilo u pitanju. Sada, također ono što će vam trebati, sve zavisi od vas i od sestre možda koja će vam reći treba vam to i to. Treba će vam pelene. Sada, ovo jeste malo onaj odvratniji dio, ali posle samog porođaja, nažalost, trebaju vam takve stvari. Sada, zavisi, kažem vam šta će vam sestra reći. U svakom slučaju, vi možete koristiti, ja ću sada navesti i mrežaste gaćice, zavisi šta je kome lakše. Ja ih imam, ali ih nikad nisam koristila, nosila sam ih u porodilište. Sestra je bila tu i rekla kao to ti je komplikovano, daj ti nešto lakše, bukvalno je tako bilo. Tako da pelene koje sam ja nosila u bolnicu za bebu, zapravo sam ja koristila. I uz sve to imate one posebne, posebne uloške koje su tako od vate, onako nekog mekšeg materijala, bez krilca. Znači, bukvalno njih ne lijepite, njih samo onako stavite. Tako da, eto, to su bile neke praktičnije stvari. Sestra koja je tu bila sa mnom se zaista trudila da mi lakša maksimalno i vjerovatno za sljedeći put ja bih opet isto ponijela, isto uradila jer to mi jeste bilo praktičnije. Tako da, eto, kažem vam, ja imam te mrežaste gaćice, ali nisam ih koristila, ostala su mi, eto, ja mislim 2 pakovanja sam imala, su mi ostala nova. Tako da, eto, to je također jako bitno, nažalost. Imate, u svakom slučaju to vam uvijek neko može donijeti, ali eto, to se inače pakuje u torbu za porodilište. Sada, naravno, to su, kao što sam vam rekla, i ti tuferi. Znači, to su vam bukvalno oni neki, ne znam kako da opišem, stavit ću ja tu neku sliku, otprilike to su oni fazon Boni ili tako neka marka, nešto, niđe veze, bukvalno što nikad ne biste vjerojatno kupili. Eto, to su vam ti, te je meni sestra preporučila, samo što je rekla meni da moji su se zvali nešto Sara možda, ili tako nekako su bio neki naziv, nisam sigurna sad, ali tako nešto je bilo, ona je meni govorila to za porodilište i to jeste zaista bilo praktičnije. Ja znam da su ovo malo stvari koje su ono kao, ja bože, ovo tabu tema i tako to, ali bože dragi, žene smo, porodile smo se, donijeli smo novi život na svijet prije fazon 24 sata, tako da zaista to su nažalost sve normalne stvari. Pa mislim da kad bi sve tako bilo fino, mislim, vjerojatno ništa od ovoga ne bi bilo, jel? Neke stvari jednostavno nisu jednostavne. Sada, sljedeće stvari koje ću ja vama navesti, to na primjer zavisi od vas, ali eto, to su stvari koje će vam dobro doći u porodilištu i vjerujem u svakom slučaju možda do nekle pomoći da se osjećate bolje, jel? Naravno, treba da ponesete četkicu za zube i kaladont. Tako da, jer vi, iako ste se porodili, itekako ćete ustajati i do toaleta i slično, i apsolutno svu higijenu koju vodite kući treba da vodite i u bolnici, to nije ništa strašno. Mi smo imali zaista fine uslove u bolnici i imali smo poseban kao toalet. Tako da, bukvalno sve što sam radila kući, ja sam radila i tamo, dosta usporenije do duše, ali iskreno da budem, pomagalo mi je da se osjećam bolje, jel? A ne da samo ležim po cijeli dan. Kažem vam, četkica za zube i kaladont. Potreban vam je, pa evo da kažem, ja sam nosila, ali nisam koristila iskreno, zato što nisam stigla da iskoristim, a nosila sam šampon za kosu, na primjer. To vam je, ukoliko baš želite, vi možete da ponesete, neće ništa desiti. Ja sam sve pretočila u male bočice i nosila, tako da ne bi tegarila velike,
ali eto, na primjer, šampon nisam koristila. Treba vam sapun za ruke. I naravno jedna od najbitnijih stvari jeste zapravo kupka, znači bukvalno bilo koju kupku koju koristite, to vam treba jer ćete se svakako ići i tuširati, kupati, tako da to vam je neophodno. Sada, naravno, ukoliko nešto se zaboravite, uvijek vi tu imate neke žene koje se također porađaju za vama i možete tražiti, ali eto, to je neki osnovni spisak koji, evo ja prva, na primjer, bilo gdje da idem, ja takve stvari nosim, tako da, meni je to i za bolnicu bilo najnormalnije da spakujem, jel? Sljedeća stvar, ja sam također nosila i umivalcu za lice, pošto ja bez toga nigdje ne idem, šminkala se, ne šminkala, ja to nosim. Naprimjer, ja to mnogo volim i posle toga, naprimjer, možete ponijeti, eto, da ne vučete sad cijeli neseser, ali eto, naprimjer, jednu kremu za hidratizaciju, šta sam sad rekla, za hidratizaciju lica. Ja sam tad nosila neku Pixijevu, sjećam se, bacit ću vam ovdje sliku koja je bila. Čisto je to onako malo da se osvježite, jel, prijavam. Također mlijeko za tijelo. To uopšte nije bilo jednostavno. Sagijete se, ako se sagneš ne može da se ispraviš i slično, ali nekako sam uspijevala da se izmažem mlijekom za tijelo. To bi ono bilo bukvalno, ja znam, svi su gledali u mene, a ja u fazonu, meni je to neophodno, ja bez tih stvari ne mogu nigdje, ja nigdje bez toga ne idem, pa makar i na dan ja to nosim. Zatim sljedeći jeste češalj, znači vjerujte, od tog silnog ležanja kosa vam se bukvalno katastrofa bude, znači ne znam kako bi to objasnila, tako da češalj definitivno vam treba. Jeste da se vama kosa isprlja i sve, ali nekako, možda bi neko smatrao kao to su gluposti, to tebi ne treba. Ali meni, na primjer, treba. Meni je trebalo, ja ne mogu bez tih stvari inače. Tako da, ja sam u porodilište zapravo ponijela sve ono što ja inače koristim. Tako da, meni je to bilo neizbježno, jel? I sada, posljednja stvar koja je ono, last but not least, to je zapravo jedna od najbitnijih stvari, a to su telefon i punjač. Da se razumijemo. Znači, vi ćete se živi smorti i vama će trebati telefon i mimo toga što će vas zvati najbliži, jel? Treba vam internet, treba vam sve. Ja sam, eto, kažem, na intenzivnoj bila cijelu noć, vratila sam se, znači, u sobu tek nekad oko 11 ujutru i posle toga sam uzela telefon, jel? Pošto intenzivno ne možete imati telefon i mislim, realno što da radite bez telefona. To vam je ono najpreče, jel? Što treba da imate. Također, zaboravila sam jednu bitnu stvar, sad je obacijem na kraju, ali ne zamjerite. Potrebne su vam papuče. Sad, pretežno u bolnicama vam oni daju, na primjer, kućne papuče, ali vama bi trebalo jedne papuče za kupanje, eto, čisto da ne budete bosi. Meni je to isto normalna stvar, ja sve kući kupam u japankama zato što ne stajem bosan u kadu. Tako da, eto, kažem vam, to je, na primjer, bitno čisto zbog, najviše zbog vaše higijene, jel? To su neke stvari. Sada, to sve što sam ja vama nabrojala, sve je to ono što će vama trebati i kući prvih dana. Znači, apsolutno, ali apsolutno se ništa promijeniti neće. Sve vam isto treba. Tako da, eto, kad budete kupovali, kupujete prema tome, ali u svakom slučaju to su neke stvari koje vi kad dođete kući sve je mnogo lakše i pristupačnije, jednostavno svoj na svome i jednostavno sve je lakše nego kad ste u bolnici. Koliko god meni to, na primjer, nije teško palo što sam bila u bolnici, kad dođete kući zapravo shvatite koliko ste vi nekako mirni, opušteni. Jednostavno, mislim da ne postoji osoba na svijetu koja voli bolnicu, tako da nema veze iz kog razloga vi tu sad ležite. Jednostavno to nije prijatno. Vaš dom i to je to. Rekoh, to su stvari koje će vam trebati kući. Znači, ništa manje, ništa više posebno. Samo jedna dodatna stvar, ukoliko, naravno, budete dojeli, a to vam je jastuk za dojenje. Sada, imate raznih, ja ću vam tu baciti sliku, baš, evo, našla sam sliku, ono, kakav je bio naš.
I sad ga imam, u njemu apsolutno ništa ne fali. On je meni, pa ne mogu reći poslužio, nego da nije bilo tog jastuka, ja ne znam šta bi. Pogotovo prvih dana, nisam imala jastuk za dojenje prva 2 dana, ja mislim, tako nešto, ajde u bolnici ne računam. I naravno kako sam sjedla i nisam jednostavno mi je nelogično da možete da držite kao bebu tako, ne znam, pola sat, jednom rukom i vi je kao držite. Meni je to zaista komplikovano. Ja sam stavljala običan jastuk i onda je Dražen otišao i kupio mi taj jastuk za dojenje i spasio me. Tako da meni je to zaista bilo jedna od prečih stvari. I mislim da bi to bilo to. Eto, u principu, sve ono što nosite u porodilište, to će vam isto trebati i kući. Naravno, vi treba da provjerite neke stvari kad budete, znate, naprimjer, gdje se porađate, pa treba da provjerite stvari sa bolnicom, da li oni nešto posebno traže, da li vi treba nešto posebno donesete. Naprimjer, evo, ja sam u mojoj bolnici nisam trebala, naprimjer, a nosila sam i peškire, naprimjer, za kupanje, za lice, nisam trebala, a nosila sam. Tako da ne znate, to sve zavisi od vas, kako voli da li da nosi, da li da ne. Ali ja sam, na primjer, nosila i posle toga, odmah, na primjer, kad bi Dražen dolazio sutradan, on je meni donio nove peškire, uzeo stare, tako da se mijenjala, nisu mi se i ne nakupljali. Eto, čisto te neke baš sitnice, to malo provjerite sa bolnicom, čisto da ja ne bi sad dužila ovdje, jer to su neke obične stvari koje bi trebalo da svi kao nose i koriste sa sobom kad gdje idu. Pa ja sad ne znam, zavisi vjerovatno sve od bolnice do bolnice. Eto. Mislim da vam je to i da nisam ništa zaboravila. Mislim da nisam ništa zaboravila. Eto narode, nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći. Ja sam ispričala iz svog ličnog iskustva šta sam nosila, šta mi je trebalo. Nadam se da će vam ovo biti donekle vodič kroz tu neku prvu kupovinu i spremanje same te torbe za porodilište, spremanje za prve dane sa bebom. U svakom slučaju nemojte pretjerivati sa kupovinom, prvo kupite po jedno, pa u svakom slučaju uvijek vam neko može donijeti ili dokupiti, nema potrebe, jer može se desiti da neke stvari zaista ne trebaju, kao te mrežaste gaćice, ja sam ih kupila, jer logično da ih kupiš, na kraju se ispostavilo da ih nisam ni koristila. Tako da, eto, po milion puta ću reći, tako da, eto. Hvala vam puno što gledate, ne zaboravite se pretplatite na moj kanal. Ljubim vas i vidimo se u narednom videu. Ćao!